Mještani naselja Fojnica, koje se nalazi u sastavu mjesne zajednice Bradići, žele dobar i kvalitetan život. Nedavno su tako organizovali akciju čišćenja okoliša uz put koji vodi od Liješnice do Tomića, vode se i aktivnosti na kvalitetnijem vodosnabdijevanju. U okviru pravne regulacije vodovoda Fojnica implementira se projekat unapređenje položaja povratnika kroz legalizaciju mjesnog vodovoda kojeg finansira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona. Glavni cilj ovog projekta je osigurati dugoročnu održivost vodovoda bez dodatnog finansijskog i materijalnog učešća postojećih korisnika, pa su nedavno iz građevinskog odbora pozvali sve dužnike da izmire svoje redovne obaveze. Nakon klizišta koje je pokrenuto u maju 2014. godine, stradala je i vodovodna mreža u dužini od 4,5 km od izvorišta do bazena, pa je, zahvaljujući projektu Udruženja Fojničani, izvršena zamjena vodovodnih kablova, izgradnja novog rezervoara od 50 kubika, te ugradnja električnog automatskog hlorinatora za bakteriološku ispravnost vode. U posljednjih 8 godina u projekat normalnog vodosnabdijevanja 45 domaćinstava, zahvaljujući ulaganjima mještana, općina Maglaj i Doboj, CRS-a i USAID-a te projektu Udruženja Fojničani uloženo je blizu 80.000 maraka. Pošto vodovod snabdijeva nekih 45 domaćinstava, mjesnu trgovinu i osnovnu školu, moramo dobiti na kvaliteti same opskrbe vode. 74. godine mislim da je rađena sekundarna mreža kroz naše naseljeno mjesto. U daljnjim nastojanjima da bi opskrbili pitku vodu korisnicima moramo uraditi rekonstrukciju te sekundarne mreže. Mi smo inicirali pokretanje osnivanja udruženja građana vodovoda da bi mogli jednostavno potražiti pomoć od nadležnih donatora i službi, pošto sami korisnici ne mogu izmoći tako veliku donaciju, ne mogu izmoći tako velika sredstva da bi ih osigurali sebi pitku vodu. Do sada je u vodovod uloženo nekih, što se tiče izmjene kabla i samog rezervoara vodovodnog, nekih 75 do 80 tisuća maraka. Znači, opet naglašavam, uz veliku pomoć Udruženja građana Fojničani. Iz Udruženja Fojničani nedavno su inicirali akciju čišćenja okoliša pored lokalnog puta. Tokom akcije prikupljeno je 15 vreća smeća koje su bacili neodgovorni pojedinci, najčešće pod okriljem noći. Kako tvrde u udruženju, ružna navika bacanja smeća posebno je izražena na području željezničkog podzida i klizišta Sedra. Akcija je dobro prošla, imali smo pozitivan odziv ljudi i djece sa rasponom godina od 3 do 67. Proteklo je lijepo. Skupili smo nekih 15 vreća smeća koje, recimo, nesavjesni ljudi bacaju iz svojih auta misleći da je sve što je van auta da je jedan veliki kontejner za smeće i to sve smeće ostaje pored prometnice. Nije lijepa slika našeg sela, mi to pokušavamo uljepšati malo da to bude ljepše i nama za življenje, a da pokažemo i tu našu sredinu da neko brine o njoj. Namjera rukovodstva udruženja je i postavljanje nekoliko većih kontejnera za smeće na ovom području. Razmišljali da tu postavimo veliki kontejner gdje bi mogli eventualno nesavjesni ljudi ubacivati to smeće da bi lakše mogli to odvesti danas sutra i normalno možda 2-3 table sa jednim upozorenjem zabranjeno odlaganje, ali ujedno bi bilo dobro da i komunalna služba radi svoj posao. Dosta često možemo naći u tim vrećama od smeća čak i račune sa imenima, prezimenima gdje bi mogli direktno utjecati na te nesavjesne ljude sa nekom kaznom recimo ili represijom da se to zaustavi.